وصلنا حکم بدارvekirina girtiyê siyasî Kurd şêrkomarîfiyê Rojhilata Kurdistanê dikin. Di beyannameyekê de pênc rêxirewên civaka sivîl piştevaniya xwe bi wan rêxirawandidan xwe kirin ku bi azadî û hilweşandina hikmê bidarvekirina girtiyê siyasî Kurd şêrkomarîfî dê têkoşîna xwe berdewam bikin. Herêk ji rêxirewên çavdêriya Kurd û Saîd kempîna beravanî ji zindanên siyasî û civata jinên Azermehrî Kurdistan, civata dijî bidarvekirinê li Kurdistanê û yekêtiya malbatên zîndaniyên Kurd Di beyannameyeka hevbeş da didin zanîn ku çalakvanê Kurd şêrkomarîfî ji aliyê dadgehên Îranê ve serbidarvekirinê bi ser dihatiye sapandin û daxwazê ji hemû xelkê Kurdistanê dikin bi astengkirina cêbecêkirina vê biryarê nerazîbûna xwe nîşan bidin. Fraksiyona Goran ya li Parlemanê Kurdistanê li ser wergirtina mafê Heseneya Pêşeva Tevfîq skala yasayî li ser Kemal Kerkûkî tomar dike. Fraksiyona Goranê de beyannameyekê de amajebêyekê kir karê ku Pêşeva Tevfîq dê civîna Parlemanê de encam da torabûn bû ji guhnedana Parlemanê li hemberî bûyeran bigiştî û serokê Parlemanê bi taybetî. Li hemberî wan binpêkirinin ku derheqê welatiyan da hatine encamdan. Lêbelê Parleman bi ser wan hemû binpêkirinan da baz dide. Fraksiyona Goran de beyannameyê de wan dengan bi sînaryoyek pêşvext bi nav dike û torabûna xwe li hemberî wê reftara serokê Parlemanê nîşan didin ku derheqê mafê girantiya Parleman û dezdirêjiya bosergiyanê wan û gevkirin li wan encam dane. Li hemberî vê yekê jî ew skala yasayî dê tomar bikin. Îro wate di roja karkerên cîhanê de ji çendîn bajarên Bakurê Kurdistanê zêdetirî 10,000 karker ji bo pîrozkirina Ekî Gulanê derbasî bajarê Wanê bûn û mîtîngên pîrozbahiyê li Darxisno de mîtîngên girseya gel da pankart, alaw, dirûşin bilind kirin û govend kirin. Îro yekê Gulanê wate roja ketkarên cîhanê ye û ev roj li tevaya welatên cîhanê ji aliyê çîna ketkaran ve tê bibîranîn. Di vê çarçovê de 10,000 ketkar ji bo ku yekê Gulanê pîroz bikin ji bajarên Erzurum, Bedlîz, Muş, Qers, Îdir, Erdexan, Colemêrk û Agiriyê hatin û li Wanê di mîtîngekê de gihîştin hev û dest bi pîrozbahiyê kirin. Ketkarên ku ji çendîn bajaran li Wanê gihîştin hev, berbeqa da 5 yoliyê ya mîtîngê ve meşiyan û endama rêveberên kesek, dîsek eğitim sen ses û genel îşê alên xwe rakirin. Ketkaran zarokên xwe jî beşdarî meşê kirin û ev yek bû cihê balkêşiyê. Meşvanan beriya meşê li ber stranan govan gerandin û paşê bireketin. Nêzî 1000 kesên ku li doriyana mudîriyetê gihîştin hev bi qêrîna dirûjmeyan û bi qasî 3 kîlometreyan heta Nêqadê 5 yoliyê meşiyan. Milê duyemîn jî ku ji bajaran hatibûn li garaja şaredariyê kombûn û heta Nêqada mîtîngê ya 5 yoliyê meşiyan û ketkaran pankart û dwîz hilgirtin û dirûşim qêriyan. Herwiha koma ku ji yekêtiya Sendîkaya Kurdistanê pêk dihat bi cilên xwe yên neteweyî beşdarî girseyê bûn û di vê navê de komaleya mafê mirovan bû ku balê bikişîne ser cezayên bidarvekirinê û cezayê şêrkomarîfî wêneyê mearifî rakirin û beşdarî meşê bûn. Belkestayekê Gulanê wate roja karkerên cîhanê Komîteya Karkeran ya kecekê daxuyaniyek belav kir û daxwaz ji karkerên Tirkiyeyê kir ku bi hev re bibin pêşenga aştî û dîmokrasî. Bi münasebeta yekê Gulanê ku li cîhanê veke roja ketkaran tê naskirin, Komîteya Ketkaran ya Koma Civakên Kurdistan kecekê daxuyaniyeke nivîskî weşand wanî ziman ku divê ketkarên Kurd û Türk bi hev re tev bigerin û bibin pêşengiya demokrasî û aştiyê. Bi rasthatina yekê Gulanê giringiya eniya netewê demokratîk jî di daxuyanê de hata destnîşan kirin û hata gotin ku têkoşîna hevpar dê were wateya dilsoziya bi têkoşerên Tirkiyê re jî.
کمیته کتکاران آکیجه که داخویان یخودا بالکشانده سر گرینگیا تکوشینا لدجی شرک و کاپیتالیزم لهمبری خوازا جیان و مروانده دست بکرن و داخواست کرد و کتکار پیشنگیا و تکوشینه بکن و برپرسیاریا گلی کرد یا لیک گلان دجی حتی ببیرانین و حتی گوتن کو دوی به گلیندن ره تکوشینه هفپار بمشاندن. کمیته دستیان کرد که گلی کرد جه تکوشینان لترکیه را پیشنگی دیگه و ها بردام کرد. امچاوا یکی گلانه 2011 جی یکی گلانه بری جدا دبینن ده همان دمیده جبو چاره سرکنا پرسا کرد نواته کشنه دموکراسی و آزادی دیجی واتدار دبینن. اوی ده همان دمیده جبو یکیتی آزاد و دموکراتیک که هیویان گلی کرد و ترکیه جی به بنگه که باش. به وی آوایی و بنگه انیان نتوا دموکراتیک جی وره آوا کرن. کمیته کتکاران آکیجه که دست چان کرد که آلترناتیو بون و هف گرتن وی وره واته دلسوزیا جبو تیکو شرین ترکیه جی و هاته گوتن. دماکو دنیز گزمیش ده 6 گلان 1972 ده لبر سیداره بو گوتنین وی و هابون بجی براتیا گلی کرد و ترک. به بجداری 100,000 جشن کارکران یا جیهان پشتی 34 سالان بو جارا دوم لمیدان تقسیم لباشار استانبول هات پیروز کرن و کارکران به چالاکین جور به جور به جوش و خوشک مزن یکی گلان پیروز کرن. ل ترکیه و باکوری کردستان جشن کارکران یا جیهانی به جوشک مزن و به چالاکی جور به جور هات پیروز کرن. یک گلان کلوتویا جیهانی وقت جشن کارکران تی پیروز کرن و جبو و دستکفته کارکران تکوشنک دجوار و بدلک مزن دانه ل ترکیه و باکوری کردستان به دمن بالکش هات پیروز کرن. پیروزباهین ل میدان تقسیم یا بازار استانبول ده کو پشتی 34 سالان بو جارا دویم دستور به سندیکای کارکر و کتکاران هاتیه داین به جوشک مزن بره چو و سندیکای کارکر و کتکاران با آلاین خو و دمن بالکش ل میدان تقسیم برهو بود. پیروزباهین جشن کارکران کو با آوای کی آرام ل بازار و بازارکن ترکیه بره چو بربجارن انیا کد آزادی و دموکراسی ی پاریزگاه استانبول جی پشتاری چالاکین پیروزباهیا تقسیم کرن و کردا برنگ خو دمن دیروکی ل میدان تقسیم تومار کرن. گرینگیا پیروز کردن جشن یک گلان ال میدان تقسیم جبروی یکی کو او میدان هم جبو چینا کارکران و هم جبو دولت ترکیه و قلعه یکی بو و سال 1977 حتی سال 2010 جبو کارکران هاتبو قدخه کرن. 34 سال بری نهاد پیروزباهی جشن کارکران یا میدان تقسیم ده کو به 100,000 ته بشتاری کربون و پلا شورشگری ل ترکیه بو باندور بو جالی هزن تاریخ و تقل بشتروانان تکرن و ده انجام ده 34 کارکر و رهبر و اندام سندیکای کارکران تین کشتن کو حتی نه کوجرنوان نه هاتنه گرتن. جوی روزه و حتی سال 2010 میدان تقسیم جبو چالاکی کارکران هاتبو قدخه کرن و ل برانبر و یا جی هول سندیکای کارکر و کتکاران بردوام دکر. دا کل میدان تقسیم یک گلانه پیروز بکن. وکرنا میدان تقسیم با پیروزباهی یک گلانه ده سال 2010 ده چارچوبه و بونه دموکراتیک ده جالی حکومت پارتیا دا تو گشه پیدانه و هاتو بروژه و بوی آوایی داویل و بریار قدخه کرنه هاتو بربجار سربخوی بازار درسیم فرهاد تنج ده مراسم وکرنا ناوند هلبجاتنی بازار دا خفنه کرو آنی زمان بوکو گل بدنگ بکن برکا کمیسیون بلند هلبجاتنان نکارین سر بکوین و جاره هزین چکدارین ترکیه خسن آماده باشه لگلی مدوی لیستی جی والا درخینه. لباجار درسمی جبو نامزدی سربخوی باجر فرهاد تنج به تبلیغون هزاران کسان بوری هلبجارتنی حتی وکرن. لیجبر کو هفگریلین هپگی جیان خوش دستابون وکرنا بوری به دلشکستی پیک هات او دایکن گریلین هپگی و فرهاد تنج قردل برین. تنج ده وکرین ده اخاف نکروانی زمان کو جبو منش آزادی آستنگ بکن کمیسیون بلندی هلبجارتنا خستن دوره لیجبر کو به ویکی سر نکتن نهاجی هزین چکدار ین ترکیه تسکه خستن دوره. Lebele gelime deve liske valadarhine. 17 devrimciyi hunharca katlettikleri gibi insanlarımızı, gençlerimizi, çocuklarımızı katlettiler. Le ders mejaliyeki ve operasyon leşkeri de domen jaliyeki dinveji, xabatin helbijartine yen namzatin serbexo, yen enyaked azadi u demokrasiye berdam dikin. جبر کو بری چند روزان لنافچیا پلموری هفگریلین هپگیجیان خوش دستابون BDP مراسمشینه اعلان کرد و جبر وی که گرسیا گل جبو وکرنا بوری هلبجارتنه بی موزیک به سلوگان و چپکان لقاد آزادی هاتن جمعه. شهردار درسمی ادیب آهین پارلمانتری BDP شرفالدین هالیس، شهردار پیرتاگه کنانچتی نامزدی سربخوی درسمی فرهاد تنج، MHP، SF و نزی 5000 کس تبلیغ وکرنا بوری بون.
نامزد سربخوی درسمی فرهاد تونیز مراسم ده دیار کرد کو گل کرد تکوشنا خویا برومت به سرکتن نامزدین انیاکت آزادی و دموکراسی بلند بکه و دیار کرد کو کمیسیون بلندی هلبجارتنان هزین چکدارین ترکیه خست دوره و گود AKP خواست کو به بند هلبجارتنان مافهمه وکیلی بدزه. جبر وی که ده بند هلبجارتنان ده اصرار دکه. لیدید کو گل گوه ناده بند هلبجارتنه و جارجی هزین چکدار خستیه دوره. پشتی زیدبونا پلین خونیشاندانان لپرانیا باجارین سوریا و روشاوای کردستان دوهی هزین اولکاریا سوریا چالاکوان عبدالقادر الشیخ محمد الخزناوی و چند کسی دن لباجار قامیشلو عمود دست سر کرن. لگوری مالپرا سوریا نو پشتی زیدبونا پلین خونیشاندانان لپرانیا باجارین سوریا و روشاوای کردستان لدجی دسلاتا سوریا دوی هزین اولکاریا سوریا چالاکوان مافناس عبدالقادر الشیخ محمد الخزناوی لنیزی درکا حمکو عبدالسمد محمد علی الشیخ و چند کسی دن لباجارین قامیشلو عمود دست سر کرن که های نهاتو آگاهی درباره چارنویستا وان کسانینه. همان چافکانی تکه که جدهو ایواری و دسلاتا سوریا خط تلفنی لسر باجارین قامشلو دربیسی و عمودا برینه لهمبر ویجی کوما جوان کرد بانگواسیا گرفت گرتنا وکری که لدجی هلوستا هزین اولکاریا سوریا که لهمبری کردان دانه دست بکر. شورابوری به بجداری زیادتری 3000 جوان کل بازار کوبانی روشاوای کردستان لدیج رژیم سوریا و دورپیچن لسر بازار اندر عبانیاس راستن و حمص و چند بازار اندن خونیشاندانه گرسی هات ساز کردن. لگوری مالپرا وستا کورتیانوچان به پیشنگی جوان کرد شورابوری به بجداری زیادتری 3000 کسان لبازار کوبانی روشاوای کردستان لدیج رژیم سوریا و دورپیچن لسر بازاران خونیشاندانه گرسی به دروشما آزادی بجی براتیا کرد و عرب آزادی جبو گرتین سیاسی نا جبو دورپیش کرنه بله جبو دیالوگ و چند دروش مندن هاتن ساز کرن. همان چافکانی تکزی که کجه دستپیکا خونیشاندانین لسوریا اف بنجامین خونیشاندانه لباجار کوبانه بریوده چه. به مرم کنترل کردن خونیشاندان بازار درعا حکومت سوریا هزکا سربازی شاندیوی بازاری آژانسا اسو شیطت پریزیا نوچان لسر زار شاهد کراگان حکومت سوریا با ارمانجا کنترل کردن بازار درعا لباشوری ولاتی و داوی آنین خونیشاندان بازار درعا که هیا ما چند هفتیان دست بکرنه هزکا زده سربازی به افکاریا چندین اتومبیلن سربازی سپیدیا ایرو هاتین شاندن بوی بازاری او شاهد اماجه بوی که دیگه کوپید چه حکومت سوریا برکا هزین سربازی دست به سروی بازاری دا بگره و ایدی رینه دا که خونیشاندان تیدا بین انجام دان. بازار در آج روژا شمی رابوری هاتی دور پیچ کردن و اکنجینوی بازاری نه پرسا آوا و خوارن و کارب و ستمنی هیا. جالیه کدن اپوزیسیون سوریا لدجی دورپیچ لسر بازار سوریا خونیشاندان که یک هفته راگهاندو به سدان چالاکوان سویل جی به مره مالی کاری کرنا خلک بازار درعا بربوی بازاری ودچن. هیا ما هفتیه که بازار درعا به هزار سربازی هاتیه دورپیچ کرنو ده نهادا زیدتری 100,000 آکنجینوی بازاری بیکاربا و آو و خوارن مانه. اپوزیسیون جی به هفکاری چالاکوان سویل و آلیگرین دیموکراسی ده پنگاوه که ده بو هفکاری کرنا خلک بازار درعا ایرو انجام نخونیشاندان یک هفته راگاندو بریار دا کوکی پنگاوا یکم به سدان چالاکوان سویل بر به بازار در عبره بکوین دا کو آو و درمان و خوارن بگهینن خلکی و بازاری. پارتیا جیان آزاد کردستان ده بیاننامه که ده کمر اسلامی ایرانی و حکومت حریم کردستانی به پلانگیری لدجی خبات رزگاری خوازا گلی کرد لروشلات کردستان تومت بارده که پارتیا جیان آزاد کردستانی که لدجی کمر اسلامی ایرانی تی کوشینه ده که ده بیاننامه خدا به نیگرانی تماشای کم کردن هزان لسر سنور ده که و ده دزانین پشتین نرازیبون گلی مل باشوری کردستانی نسلات کردی به همو آوای دست به سرکت کردن نرازیبون کریه که ده خواز دیموکراسی ده کرن. هر وساحتی اشکرا
kirin piştî serdana deslatdarên herêmê bo Îranê hikûmeta herêmê mifa ji ezmûna serkûtkirina nerazîbûnan lê Îranê wergirtiye bo bêdengkirina xwenîşanderan. Pijak de beyannameyê xwe de aşkira dike li gorî peymana ku di navbera her du aliyan da heye hikûmeta Îranê alîkariya hikûmeta herêmê bo serkûtkirina xwenîşanderan dike û li hemberî vê yekê jî hikûmeta herêmê fişaran dixe ser partî û rêxistinên Kurdiyên Îranê. Revenda Kurdî li bajarê Hanûvera Almanya li dijî serkûtkirina xwenîşandanan û leşkirkêşiya bo ser deverên corbecor yên Herêma Kurdistanê xwenîşandanek li hemberî Parlemana Herêma Ayda Saksizin saz kir. Di xwenîşandanê de çendîn gutar hatin xandin û dirûşin bo piştevaniya xwenîşandanan û nerazîbûnên li Herêma Kurdistanê û bikaranîna tundûtîjiyê û hêzên li dijî welatiyan hatin bilindkirin û ji aliyê nûnerên xwenîşandanan ve ya daşteka rasê serokê Parlemana wê herêmê hat kirin. Di wê daştê de daxwaz ji hikûmet û Parlemana Almanya kirin piştgiriyê li xelkê Kurdistanê bikin û binpêkirina desthilatê şermizar bikin. Hevdem çendîn girteyên vîdyoyî wekî belgeyên binpêkirina Yekîtî û Partî li hemberî xwenîşanderan û leşkirkêşiya bo bajar û deverên corbicor yên Herêma Kurdistanê arasteyê Parlemana hikûmeta Almanya kir. لێ داوێژی سەر نوچان دەخینی. داخوازە ڕەوەساندنا حکومە بێدارڤەکردنا گرتیە سیاسیە کورد شێرک و معارفی تێکردن. لە باکوورê Kurdistaniyekî Gulanê ji aliyê bi hezaran karker û çalakvanên Kurd ve hate vejandin. Serhildana gelê Sûriya berdewam û hêzên ewlekariyê dest bi girtina çalakvanên Kurd kirine. Li Almanya li dijî serkûtkirina xwenîşandanên Herêma Kurdistanê xwenîşandanek birêve çû. Nûçatin pêşkêşkirin bimînin di xweşê de.